fasulun 13 ngal yewta en fi shuruti salati fi sartiji julde ɗi. Wa shurutu salati sartiji julde ɗin ko be ɗiɗo sartiji timma si julde nden on tigi nden wawa sellude. So salligike ha moƴƴi kono ɗi sartiji ɗo julde nden ɗo timmali, hara julde makko nden jaɓetake musidɓe julɓe. Taharatul hadas ko laaɓal tayre, wa taharatul khabas e laaɓal soɓe, minal badani immorde ka ɓandu o, wa sawbi e ka conci o, wal makani e ka nokkure nde on tigi juulata ndewo, bi mana ka gatal ma ka guril ma ka tapi ma ka leydi ka o dari ɗon tigi tawa hino laaɓi. ɗum woni sarti ara noon, bi mana sarti ara noon ko laaɓalligol. sarti ɗimmo wa satrul awrati e suuɗugol awra mum on, wonande gorko o ɓorno conci timmuɗi, awra makko on ko ila ka wuddu ha ka koppi, kono noon na ka nder julde. Ka nder julde ko yo ɓorno conci timmuɗi. Wonande sonnajo on o ɓorno ɓandu makko num fof suumo, si wona yeeso ngon e newe ɗen. Fala juuɗe ɗen, si on tigi juuli fala juuɗe ɗen no yaltiti, ma hoƴƴudu ndun no yaltiti, ma koyɗe ɗen ley no yaltiti, ma dande nden no yaltiti, hara julde makko nden sella. Ko yeeso ngon tun e newe ɗen selli ka yaltita. Wattege balul qiblati e fewtugol ka qibla, mo juuli tawi no hucci qiblan e hoore teware, hara julde makko nden sella. Si tawi o falju o anda, hara julde makko nden no selli. En explique fi ɗum ka tafsiru Qur'an. Kala heɓɗo feere jentoyagol to awamo heɓal feere jentagol to yo noddu ka numéro téléphone 63 60 53 09, même numéro. Réseau ji ɗin fof ko même numéro si wona areba. Wa tarkul kalame e accugol haala, mo tewi ke wowli julde nden boni. Wa tarkul af'ali e accugol gollil alkathirati ɗuɗuɗi, moɓugol dolokingil en, yeƴƴitagol en, ko nandata sifa ɗin piiji, ŋañagol, ndarugol leer, ndarugol appel ka téléphone mum, tiggitagol ndara ventilateur ji ɗin ka juulirde, yeƴƴitagol ndara ko saggini kon si sumali, si gertoɗɗen moɗali, tertoɗin golleli ɗin fof on tigi acca ɗum. Wa awratu rajuli ɓe inni noon awra gorko, ma bayna surrati ko woni kon hakkunde wuddu ndu ila rukbati ha ka koppi. Wal mar'atu sonnajo kulluha ko awra, kulluha o foppo makko awratun ko awra. ɗo faala de on jento on andi enen en inni koye madhabu imam Malik. miɗo faala yo on andu noon madhabu imam Malik ko honɗum yaani yo yaltute e sonnajo on. Kulluha foppo awratun ko awra, ma adal wajha so wona yeeso ngon wal kaffayne enewe ɗen, ko ɗin ɗo tun ɗiɗi yana yo yaltutu. On andi fala juɗɗen tawaka ɗo, on andi hoƴƴudu ndun tawaka ɗo, dande nden tawaka ɗo, on andi belinji koyɗe ɗen haka teppe tawaka ɗo. ko ɓe inni yo yaltitu ɗo wo ko alwajha wal kaffayn, wo kulluha ko awra ma adal wajha so wona yeeso ngon wal kaffayne enewe ɗen. watten yil andi jaka an sonnajo on, ma an o gorko sa a derfi ɓeygu ma bandirawo ma on yaltintini e ɓandu mum ndun hara na yeeso ngon ma newe ɗen, ko innata an ko madhabu imam Malik wonɗa andi jaka haray na gonga ka. Wa tukrahu hino aña as-salatu juulugol fi sarawili e wanare, hara on tigi ƴettutun wanare nden waani ma rubuwi ngil ɓorni, illa ida kana si ona as-sarawila be mana tuba tulley, illa ida kana so ona laato fawqa ha sengo dow tuba mbamma sengo wudere nden shay'un goɗɗum, mi mana hara kaftani no hoore ɗon, ma doloke no hoore ɗon, ma rubu no hoore ɗon, ma jilbabu no hoore ɗon. Illa ida kana si wona laato wiɗen fawqa sengo dow shay'un goɗɗum. Wa man tanajjasa thawbuhu, kala on mo concol muɗum ngol soɓi, hara mo andi ngol concol ɗo bawle no memingol ma soɓi hino memingol himo andi, o faaya o fayta, walam yejidi kono heɓali o mara few thawban concol goo gayrawo ko hinangol ɗon. Joni noon walam yejidi o heɓal kadi ma andi en yahsiluhu ko lootira e soɓe on bihi e concol ngol o itta. Aw lam yakun, ma haysi tawi woni ndiyan ɗan no woodi kono, aw lam yakun laataki indahu ka makko, ma yalbasu ko ɓorno kadi hatta yahsilahu ha o wuppa ɗum ɗon. So wi o ɓorto ɗum ɗon o wuppa aray ala ko ɓorno aray ko ni o darorta. Jon noon ndiyan ala ko concol ngol wuppire, concol goo kadi ala. Ma ndiyan no woodi ko concol ngol wuppire, kono concol goo ala ko ɓorne ha ngol ɗa wuppe. Eyno noon waɓutu on heewi. Wa khafa o huli khurujal waqti, yaltugol waɓutu on ko honno warrata.
ko yo jooɗo o inna ko ha hitande o heɓi concol laaɓugol ko ɓorno o waɓuto on feƴƴa laa wonano salla bi najasati ko yo juulude on soɓe mo wondi ɗon haray julde makko nden hino selli wondude kadi tuma o heɓoye ndiyan ko wuppira concol ngol wo ma tuma o heɓoye concol goo wo ko sansora ngol ɗon o yoɓitoyta waɓuto on fes Qur'an ko wi fattaqullaha mastata'tum hule Allah embed ko wawɗon kon o ɗo o rewi moyji ɗin fof tule effort kono wawata wonde par ce que concol goo ala wala yahillu dagota ko takhiru solati nettingol nde julde de li adami tahara sabu wasede laaɓal mi mana fi wigol ɓa mi salligaki mi juulata mi salligaki jooɗo ɗon waɓuto on feƴƴe sabu ɗum sellata koye on tigi tamo juula jonno si tawi woni sellataka on tigi nettina nde julde sabu mankude salligi yo yaw o tamo ene ko sabu yeeyugol on tigi nettinirta nde julde ko sabu gollugol ka biro on tigi nettinirta nde julde ko sabu wigol miɗo sanki nde lowre ɗo ko be nde yalta o nettinirta nde julde ko sabu wigol miɗo lowi nde ukkere ɗo ko tuma nde laaɓi ko sabu wigol ɓami yalti ɗaɓɓutugol nge nagge mangil dammil ko tuma hetti ko sabu innugol ɓami jooɗike ka ordinateur ɗo regilgol ɗum ɗo ko be mi gayna la abadan nettingol julde nden nde sellata waman faala dalika kala huuɗo ɗum noon honɗum mi mana kala nettinɗo julde nden e hoore welsindare tun fagad asoa rabba haray o yeddi jomum makko musidɓe julɓe wa man lam yejid kala mo heɓali ma yastar bihi awratahu konko suuɗirta awra muɗum on innama awra gorkon ko ilaka wuddu heɓi ka koppi innama sonnajo on o fop ko awra sowona yeeso ngon e newe ɗen sonnajo on wagu to heewa o heɓali tiggare ko tiggo masalan sonnajo on wagu to heewa o heɓali concol juuta juuɗe wongol o ɓornoto hara juuɗe ɗen fof muttay ma gorko on wagu to heewa tawa ala doloke ko watto e hoore tuuba man kon no watta salla yo juulu uryanan ko hulɗo ko holɗo bimana ɗum ɗo fof ko kulol wata waɓutu on feƴƴu musidɓe julɓe kala yeebuɗo waɓutu mum haray o perdi haray o hayri kala mo julde muɗum nden timmali kala mo julde mum nden juulaka e leer ka duwa juulede en hana juulirede wallahi kala ko heeɓi kadna ɗo haray o perdi haray yo juulu uryanan ko holɗo ɗum ɗo fof ko kulol ta waɓutu on feƴƴu waman akhta al qiblata kala wopuɗo qibla on falji qibla on o fewtiri ka duwa ka fewtirede a aada ko yo fillito julde nden fil waqti ka waɓutu ko noon ɗo kadi ko madhabu imam malik yaari ni sa falji a juuli e waɓutu on tawata naka qibla tigi ka duwa fewtede ɗon tawi a andi wotuma salminɗa a fillitotako eɗen mari dalil aya qur'an dali wa aynama kuntum fawal wa aynama tuwallu fa samma wajhullah kala ka fewtuɗon juuluɗon ande yeeso Allah gonno toon hara yoɓitata ɗum hino concerni adem faljuɗo ha gayni juulude ma wonande juulowo naafila ɓeɗo hiɓe yaafa si tawi ɓe fewti ka wona ɗon qibla amma madhab imam malik wosi on tigi fewti ka wona ka qibla goɗɗo ari inni he na ɗon duwa fewtede waray ko on tigi fillito ka wagutu kono haqiqa tan si woni on tigi salmini o yoɓitata si woni on tigi kadi juuli darɗe ɗiɗi ɓe ari ɓe haalanimo ko yo yilto tun o fewtira e waɓutu duwa ɗon ɗe darɗe ɗa ɗiɗi o yoɓitata haqiqa tan ko ɗum ɓuuri jiccude wa kullu i'adatin kala no ko yoɓita fil waqti ka waɓutu fa yaray ɗum fadilatun ko ɓural an yi wona farilla walligoy on faami ka wa kullu ma tu'adu kala ko fillitete minhu e muɗum as-salatu julde nden fil waqti ka waɓutu fala ta'adu haray fillitetake minhu e muɗum al-fa'itatu ka julɗe feƴƴunoɗe wan nafilata ka nafila mi mana wo kala ko inna yon tigi fillito ka nder waɓutu ɗon si tawi woni ko julde feƴƴunode mo feƴƴirnomo on alhaali o haray ɗum ɗon yoɓitetake masi ko julde nafila on tigi juuliri on alhaali o haray ɗum